Anak itu ikan lele. Iki umpan apik le. Minggir. Gol. Ayo Mel, aku kabeh. Asu. Cak tuh pasti bangga karo aku. Piye ku Rizky Ridho cak tuh. Terus kiri tuh sopo? Kayak timnas cak, nggak selebrasimu tanpa izin. Ya gak apa-apa lah, wong arai sembayar kok. Lu turun bayar aliku cak tuh. Turung. Sing kena kon. Iya cak. Loh, ya apa sih manajer gue iki? Arek elek gak selebrasiku kudu bayar royalti lah. So selebrasi ini diganti karo asu pisan. Gawen denger gue. Walah, meneh tak tuduhane selebrasi sing bener arek. Woi mana jancuk, umbalno aku cepetan. Astagfirullahaladzim, kasar ngomong. Kilo mas. Oke, mantap. Tush. Cool. Haha, ayo tak urus selebrasi. Si, lu. Siu. Haha. Ayo rangkul aku. Sembah aku dulur. Ngono lho carane selebrasi. Siu, tutu asu yo.